teker me kumam nyimukan mani kumam gallery tie kan kede mano Moses Chano Ponya kede Uncle Steven Giapira tek miyo wanti kane obedo mano kopa me mako launch mano me kumam gallery di undere di nyon be butu dwe kany medwe me achiel wande de uro tiot mano kalaki Robela Hotel mano pia puchita Mosconat launch aduong me kumam gallery ya yaro mano kiarao ngaduongwa akomano amino wako peso atot itek ame mako chiengno chuo poyo Opoyo sana. Poyo sana mano Bwana Moses jachedo madongo be mano Chano Ponya. So ateker me kuma mateneno wayoko kuno itiu nu benyo. Wekater bala itiu ni ber piente tuno do kare me wawalo kede me bagaman buldano de pore bedo ber. Yes, kumam gallery oro bedo kede launch. Arabo e puchit mano diero bedo mani bomba aduong me kalaki. Budwe kany medwe machiel imwaka metu tumiare kede otarue kanyape kumam gallery oro bedo kede launch. So jamini abecho oro timere kuno oro bedo jamini atot sana udobe oro bedo kede refreshment mano ibadme entertainment oro bedo kede mano awareness about wealth creations de lubere kede chuchungo mote chuchungo kedo buku kagi wado ongangado ngutu akedo chiko yitu at least wado ngeo jamin mogo amakere kede at least financial disciplines so udo oro bino aneno be omiyo jowa mechalo kada obedo kede mano benefit amengeno such skills miyo wada okonot karachiel kede Uganda wadi. So alo mere otie kede mano ikwenyara duong sana budjo dede date neno wado yambe ibut duwe no mano kany medwe machiel imwaka tie bino no that's 2026. Please kaidi tie kede kare chengeno bia obed karachiel doko ni nyimai karachiel mano no nyuto dongo kede udero promoting etokwa yendo ko bedu no karachiel or ngeno be lono mina ngacha mina so ko bedu karachiel gi alo wali atie di wialia will api jo atieke de brands arabo ja atieke de businesses amito promotions itwero ida bedo part memano sponsarawa by ida keto sirigi mora tididi pi mino chiengno bedi bus me activities megerani di in turn oro neno be omi at least sponsorship di bobo in the final poster arabo billboard moro bedo kede chengeno udo that brand of yours oro bedi poster mama manono kopateni so piendo udo poster no jodede doro neno be jo keto chingi arabe jo moko chingi pi launch ni bedo udo brand ni datie sama no udo te promoting komwa kenwa wan bala kumam gallery otot kede jamini mo timo kedo tot kede jamini achieda moro bubo medo timo so chieng no oro bedo chieng aibo sana main winyo kede niang jamini mogo motimo anono ilobo wa kumam piento mara metokwa kede mara mabilawa tie just on our fingertips so longo fingertips ben iluet ti luet wakad doli aluet mogi kuturur eni no en kopo me okelo waino kede alo mere pikita yamo kede be entertainment orobedo kuno atie requesting all the artists arabe jo gochwa me kumam atie kede chuny memito gida representing kom gichiengno nen be one of the requirements me timo get in touch kede Chano Ponya pinyo miyo ipore bedo kede in touch kede Chano Ponya ipore ni ango Chano Ponya in advance so that we can plan accordingly for that day opo i plan no udoro neno bo udo were ni in time so that indo iso mistake level big yolo kede DJ mi track number 2 okomini track 0 neno so udoli emiyo sense energy okelo why we yamo ino do amara duong sana atie butu dio wacho bo point sana supporting kumam gallery pi jo oteko geo sponsoring kumam gallery kere jo atie gidan kung iloya neno be gidi sponsoring point sana